pinamam mula tak sudah nang kaya bakul. Sudah 2 bulan makan goreng jualau nama unjun nang kaya pola kantor. Di rumah saja asli pinamam bongol dan sana bongol itu ialah balul. Tabung punya balul itu ialah tolul. Marin aja tolul nang kaya timpakul. Imbahan tinggal imbahan lo inya menimbul. Maamin karena ayo semuanya mbah doa tak kabul. Mudahan corona inilah kasata pacul nang kaya memacul. Ini kuli pakatungkul beras tinggal sedikit, duit tinggal sedikit, kepala rasa pacul. Semalam aku sudah fotokopi, sudah lama ngumpul sampai wayah ini sambakonya kadada juga mencungul. Jadi dia jual lawan di Facebook pemamai ajil atul sambil pemamai sambil sidin bapak pukul ujar sidin pemamai. Amun kaya ini baik maingu kucing lawan baingu tuyul.